ejo bundi nari mu minembwe bateye umugabo werampari batera kabiri ngo mpari iriya ruguru iwacu hari ibiti byitwa agasasa nta gasasa usanga kari mu bishanga agasasa kageza kamera kumukikira nta rukangaga wageza rumera mu irambo ry'umusozi wageza rumera mu bishanga inka izayirirwa mu guri nimugoroba igataha mu kibuga cyayo baza bayikamira aho yasize inyana yayo ihene zitaha nimugoroba igataha mu karuri kayo tuvuye mu bantu umuntu agira iwabo inyamaswa igira iwabo n'inzoka igira hitaha kuri Noeli nijire Noeli wacu mu minembwe Kiziba niyo narindi bonane niyo nayiririye ku Kiziba mu kwezi kwa mbere nari ku Kiziba mu kwezi kwa gatatu ejo bundi ku itariki 27 twari turi ku Kiziba ajya kwa Rusigo nari mu minembwe ejo bundi wacu sanga leta ya Kongo yatanze ama inspection y'amashuri ariko baravuga ngo minembwe kibazo shura guhemba abarimu bigisha ku ekole primaire tugiye kubagaka umushara kubera kuko nta biro inspection bafite inspection general. Mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye abatuye Bujumbura abatuye ku migabane ine y'isi bakomeza kudukurikirana hahandi kuri Imurenge studio. Turabahaye ikaze mukomeze mudukurikirane ibiganiro tugenda tubazanira umunsi ku wundi. Turabakunda cyane namwe turabizi ko mudukunda murakomeza no kubitubwira rero turabahaye ikaze cyane mukomeze mudukurikirane kuko mumenyereye muri kumwe n'umutoni wa Clementine ariko nanone dufite umutumirwa udasanzwe abantu benshi baramuzi bivanye n'ibiganiro agenda atanga bitandukanye ariko nanone uyu ni umwanya mwiza kuri bagena nabo batamuzi bashaka gukomeza kudukurikirana kugira ngo abibwire. Mwaramutse neza reka njyewe ntangire mbanze kwibwire kuko ni byiza turakora ibintu by'ikinyamurenge kwibwira mu kinyamurenge kuko nanjye ndi umunyamurengekazi. Nitwa umutoni wa Clementine nkaba ndi umukobwa w'umwegakazi nkaba ntuye Bujumbura mu rugo iwacu n'ahantu bita mu Minembwe kuri Gitavi papa bamwita Kabona Diedone sokuru bamwita Rusange. Urakoze nawe urashaka kwibwira abantu badukurikirana kugira ngo babashe kumenya uriwe. Murakoze cyane amazina yitwa Nfitetumukiza Michel ndi umugabo ndubatse afite umugore n'umwana ndi musama iwacu naho twita mu Kugazura muri lokalite ya Kugazura ko village ya Gatenga yitwa Rudahigwa w'amaguru y'abasama. Urakoze cyane Michel ndumva ubivuze neza rwose. Nanone turabasaba bajye bose badukurikirana kugira ngo ntimucikwe n'ikiganiro tuza kubagezaho turabasaba gukora subscribe abandi tubasaba no gukora partage kugira ngo ntimucikwe tufite ibyiza byinshi tugenda tubazanira. Rero kuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu afite byinshi atugezaho dufite topic ivuga ngo agaciro k'umuntu uri muhira. Michel ese urashobora gusobanurira abantu batumva ijambo imuhira ni hehe imuhira ni iki hariho abantu benshi bashobora kugibazaho. Urakoze cyane mbere yuko tuganira ndabanza isome Bibiliya kuko niyo nje nzanibandaho cyane niyo nta kintu yasize ibintu byose yarabivuze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 17:26 sinzi ko hari ibiri kugira dusomera ndayifite muri telefone adusomera kandi basome cyane abantu kugira ngo babashe kumva ibitekerezo cyane kuri iryo jambo rubafashe. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu ibakwiza mu isi yose ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikurana kuko yategetse igabaniriza abantu ingabano zaho batuye kugira ngo bashake Imana ngo ahari bashake kuyibona bakabakabya kandi kuko ntiri kure y'umuntu wese muto. Sako iryo jambo ikintu ushaka kubanza kukubwira ni kimwe Imana yaremye umuntu mu isi ariwo bita Adamu birangiza kumurema imuremera Edeni ayituramo ubukwe yayikoreramo icyaha imukuramo Adamu arororoka abyara abana benshi natwe ngo dukomoka biriya ngo twese dukomoka ku muntu ariko kubera ko abantu bagendaga bororoka ku isi byageze igihe cy'umuntu witwa Nemurodi ashaka kubaka umunara ngo agere ku Imana. Imana itandukanye indimi z'abantu
amoko atangira kuba mu bantu, habaho distinction y'amoko n'imiryango n'indimi. Muri ico gihe rero buri bantu bagize aho baba naho batura n'umugambi w'Imana, kuko Imana yari ikeneye ngo abantu batura aho hantu baza banayibona batavunitse bakabakabuza. Ni ukuvuga ngo baza basengera Imana aho hantu hatabaye kuvunika ko kwishakisha. Ni ukuvuga ngo tuvuye mu bantu, umuntu agira iwabo, inyamaswa igira iwabo, n'inzoka igira aho itaha, n'igiti cyo mu ishamba kigira aho kiza kimera, kigira gipfa kumera aho bishaka cyose. Iri haruguru iwacu hari ibiti byitwa agasasa. Nta gasasa usanga kari mu ishamba, agasasa kageza kamera kumukikira. Nta rukangaga wageza rumera mu mwirambo ry'umusozi, wageza rumera mu ishamba. Nta ndagarago usanga mu mbavu z'umusozi, indagarago yageze imera mu bitongo mu musozi hejuru. Nta ngeregeri yageze imera ku musozi hagati, yageze imera mu manga mu mbavu z'umusozi. Ni ukuvuga ngo inka izayirirwa mu guri nimugoroba igataha mu kibuga cyayo baza bayikamira aho yasize inyana yayo. Ihene zitaha nimugoroba igataha mu karuri kayo. Imbwa ikirirwa igenda nimugoroba ukayisanga imbere y'inzu ya nyirayo. Inzoka izayirirwa mu ishamba nimugoroba igataha mu mwobo wayo. Igihumbu kizacirirwa mu mirima cona ninjoro kigataha mu mwobo wacu. Umuntu azagenda yaje mu mahanga yose, ariko aba afite iwabo havuka agomba gutaha. Kandi buri kintu cyose kigira agaciro iyo gihagaze mu mwanya wacu. Ego Michel, urakoze. Nubwo woba uri impumyi ni kumiziramenye iyo zitaha cyane rwose. Rero twashaka kumenya ni akahe gaciro umuntu uri muhira afite gatandukanye n'umuntu utari muhira akaba afite. Okay, ureke mubwire rino jambo. Urabona uhinze umurima ukawuteramo ibigori gusa, usanze muri bya bigori bukeye ugasubira ugasanga bya bigori, muri bya bigori hagati ya bya bigori harimo igishushu cyangwa se igihuru cyiza gishishe kimeze neza gifite ishusho nziza kurusha ibigori wateye. Uragitema kubera kuko kiba giteye cyameza aho kitatewe, utitaye ku buryo gishishe, utitaye ku buryo ari kirekire, utitaye ku buryo gihagaze neza, utitaye ku buryo kigororotse, cyameze mu murima kitaratewe. Nico kubagagwa n'umwana. Ni ukuvuga mu muntu iyo ari mu gihugu kitari ciwe abahagararanye na ba nyiri igihugu, iyo habaye ikibazo kijanyiranye no gukura umwanda mu gihugu, wa muntu ahinduka umwanda. Niyo habaye n'imbogamizi bashakira aho bashakira imbogamizi n'ikibazo cabaye kuri bujya mu nyagihugu, umuntu utari wawe uri muri ca gihugu niwe uhinduka akarondero ko kubanza kwitabwaho no baze kumukura mu bantu. Agaciro nshaka kukubwira nakahere, urashobora kuba warize uri mu gihugu c'abandi, ntabwo bovuga ngo warize kurusha igifu cyo muri ico gihugu. Habe nubwo ufite doctora, nubwo ufite ama masters n'ama PhD, ntabwo urusha valeur igifu cyo muri ico gihugu kitize. Umuswa muri ico gihugu arakurusha agaciro, kuko ca gihugu nico camubyara. Ica kabiri, inyungu za ca gihugu zigomba gusangira abanyagihugu kugeza no ku njiji zabo, mbere yuko injijuke zo mu kindi gihugu ziri muri ico nico zisangira umusaruro wa ca gihugu. Ni ukuvuga ngo iyo mu kindi gihugu musangira n'abantu w'ico gihugu usikibuka, musangira urupfu, ariko umwero w'igihugu ntimusangira. Kandi nanone ni muhira ruhari. Kandi ni muhira ruhari. Ni ukuvuga ngo nimba uri ko mu Rwanda cyangwa muri Kenya, habaye haramutse urupfu rw'ica abantu batuye muri Kenya, wowe usangira n'abanyakenya urupfu kuko ni utuye. Ariko haraye habanutse imfashanyo ifasha abanyakenya, wewe ntayo wobona. Turi muhira. Urumva rero uri muhira. Ikindi kandi uramutse kubu nyine turare Burundi, ubu ngubu nicaye nkavuga ngo nkeneye kuba depite muri kino gihugu, nubwo no bisengera Imana ntiyo bipereza, kuko Imana ntiyo nemerera kuba depite wa Burundi hariho abana b'Abarundi banyira igihugu. Imana ntiyo kwivuguza muri cyo kumpeza inshingano zo mu gihugu kitari canje. Ariko nsubiye muri Kongo sinosengera ubwo budepite no kwiyamamaza kuko mfite ubwo burenganzira kuko ndi muhira. Urabikorera. Ndabikorera gusa ariko si bisengera. Hari byiza cyane basobanuriye agaciro. Rero nagira ngo kubaze, hari abantu bamwe usanga bafite impano barazikoresha mu bihugu hatari muhira niko twovuga. None se cyagiye ari impano usanga zirabinjira
zibakorera ibintu byinshi. Ari igihe za mpano zabo bakorera hagiye hatari muhira, usanga bashyitse muhira zishobora kugira uburemere kuruta burya uburemere ziba zifite ahatari muhira. Egiputa yubatswe n'abayuda kubera amadafari abayuda abanyezeri baforoma, ariko nta shimwe rigaragaza kuko nta hantu ntabwo turigera tubona ko Egiputa yitiriwe abayubatse. Abaforomye amadafari ni abanyeziraheli, ariko Egiputa ni iy'abanyegiputa. Ntabwo bigeze bafatura umujyi wa Egiputa n'epoke ya Farawo ngo bawitirire abawubatse abanyeziraheli bakoresheje. Ni ukuvuga ngo impano iyo yose ufite ibyiza yo kugeza ikabikugereza hanze y'igihugu cyawe, ntabwo bizokwitirirwa, bizitirirwa cya gihugu na ba nyiri igihugu utuyemo. Pour dire que ntabwo ibyiza ukoresha mu mpano uri mu mahanga sibyo ukorera mu gihugu cyawe, kuko reconnaissance d'abord bikugira ngo abantu bamenye kuko ari cyo wakoze. Ntawe bagomba kuguha kubera ko bari kuguha nkanda, ariko uramutse ufite impano ukayikorera iwacu mu minembwe, uko biri kose igira agaciro, bakanakwibuka kaje no mu bitabo by'abangize icyo bafashe igihugu. Tukira aho ngaho usanga hari abana benshi b'abanyamurenge bagiye bavukira mu mahanga, ariko baseka bavukiye nko mu minembwe. Ugasanga rero abo bantu bavukiye mu Burundi ibo bumva yuko mu Burundi ariho imuhira. Ese bajya abantu n'iki bashobora gukora kugira ngo bumve ko nabo imuhira ari hajya kwa baseka? N'iki cyane abo bantu bashobora gusobanukirwa hejuru yuko imurenge ari imuhira nabo? Tuzi icyaha cya mbere kibaho ku Mana, si ukubesha, si ukwica, si undi mutima wenda navuga ngo mubi, icyo mwita icyaha cyane cyane kuri twe b'abanyamurenge muza mufata bimwe mwabigize icyaha ngo nyine ngo bihindure icyaha kandi bitari icyaha. Icyaha cya mbere Imana iziziza umuntu kiza kibabaza Imana, ni umuntu kwihindura icyo Imana itamugize. Icya kabiri ni ushaka kwiyita icyo Imana itakwise. Icya gatatu ari n'ubujiji bukomeye, ni uguharanira kuba undi muntu kandi uwo wari uri wari we mwiza kurusha uwo ushaka kubaho. Hari igihe usanga umuntu yarabaye mu Rwanda imyaka 20 cyangwa yarabaye mu Burundi imyaka 20, ugasanga muri wanejejwe no kwitwa umurundi kandi wenda no kuba umunyamurenge ari byo zari byiza kurusha umurundi. Ugasanga umuntu anejejwe ko mwita umunyarwanda kandi kwitwa umunyamurenge ari byo zoba byiza kurusha kwitwa umunyarwanda. Ugasanga umuntu ukaraharanira kuba ikindi kintu kitari cyiza, icyo yari ari cyo cyane cyiza akacyanga. Ababyeyi rero navuga kuko ari bafite intege nkeya mu kubwira abana aho bavuye n'igihugu cyabo. Ikintu ushaka kubwira ni iki: urashobora kuba mu igihugu kitakurimo, hakaba n'undi wasohotse mu gihugu asohokana n'igihugu. Bishaka kuvuga ko twese nibwo tutaba turi mu gihugu, ariko igihugu kiturimo. Ntuzi umuntu wavuye mu minembwe, wavuye mu Minembwe ariko ntakakaje nk'umunyamurenge wavuye mu minembwe uri muri Amerika, ufite ikintu hafasha minembwe kandi ari muri Amerika, araruta umunyaminembwe wicayemo wabuze ikimukuramo kimujana ahandi. Afite ibyo bitekerezo ariko ugasanga imbogamizi niyo ngiyo. Sipurwa rero igihugu iyo umuntu iwabo umuntu hakurimo mu bitekerezo usanga byakunda biba mu maraso, ukabyigisha abana bawe, ukabyigisha abaturanyi, ukanabibwira n'abandi muturanye n'andi mahanga, ukababwira ubwiza bw'iwanyu, ukababwira n'ubwiza bwawe wewe, ukabwatije umunyamurenge. Ubwiza bwaje ni ubwiza bw'igihugu cyaje ni iki ngiki, iwacu naha nubwo ndi hano umunsi umwe zotaha. Biba byaragiye mu maraso y'umuntu. Murakoze cyane Michel. Hari umuririmbyi umwe waririmbye aravuga ngo utazi yava amenye niya. Bishaka kuvuga ngo uri umunyamurenge utazi murenge aho uri naho ntahubuze. None se Michel, tukiri aho ngaho, niki ushobora kubwira abantu bose batuye amahanga, ni ushobora kubabwira hejuru y'umurenge? Bibwira neza umenye n'abantu bamenye, si wowe nibwira ndibwira abantu babana. Kuri Noheli nijire Noheli wacu mu minembwe Kiziba niyo narindi, bonane niyo nayiririye ku Kiziba. Mu kwezi kwa mbere nari ku Kiziba, mu kwezi kwa gatatu ejo bundi ku itariki 27 twari turi ku Kiziba ajya kwa Rusange, twari dufite umukutano w'abapasiteri bose twagiye kubaheza kubona ibibazo bagize. N'ubu nzasubirayo vuba cyane, sinshobora kumara amezi 3 ane ntagiye mu minembwe. Habe nabiri abo bazo bavuga ngo zabaye mu Rurango, sinzogira umwaka cyangwa no mezi 5 utashika ntageze mu Rurango. Ibubembe umwaka ushize mu kwezi kwa 11 barashe
burya barwana muri Kabenga niho nari naraye ku mugoroba iwacu ni mbumva kandi nagiye kureba ibibazo byabaye mu mugoroba ndeba abavyeyi baheze kore pagere sura abantu subire nkadagira ku butaka bw'ububembe siho navukiye ngere mu marungu siho navukiye nari mperuka mu Gitoga wumviye mu Minembwe ni ukuvuga ngo muri jewe nshaka kubwira abantu niki ari abari muri Amerika ndanabashimira cyane n'abakozi ari abari mu Rwanda ari abari mu Burundi ari muri Kenya ibyo kurya bizabigira agaciro iyo biri mu nzu iyo bikiri mu murima ni inyamaswa zirabijya inka zirabyona ariko nuko ngo abari abantu bari hanze icyo bagomba gukora n'iki niba hahe bakuri byo kujya mu isoko babijane mu nzu ni hehe ni mu Minembwe icyo kabiri abantu nibareke kwishimira kuba abo bashaka kuba sivyo dufite ejo bundi nari mu Minembwe mwagizeza kunzubira cyane ari mu Minembwe ejo bundi wacu sanga leta ya Kongo yatanze ama inspection y'amashuri ariko baravuga ngo Minembwe kibazo sura guhemba abarimu bigisha ku école primaire tugiye kubagaka umushara kubera ko nta biro inspection bafite inspection générale ngo tuyikorere karikire ya devi dusanga hajya mu madego hajya kuri commune n'ihiri kishora kubakwa n'amadolari 2500 kugira ngo abarimu bacu bigisha abana bacu Minembwe bahembwe kandi inspection bayemereye uriya mugabo witwa Senegal ndamushimira cyane bamwemereye inspection hahembwa abarimu 47 ubu nyine mu Minembwe hahoza hahembwa abarimu 265 mu mashuri yose agize karere ka Minembwe ariko kubera kuko inspection itubatse bureau général yaho babarizwa bagiye kubahagarikira ibishaka kavuga umunyamurenge uri Rwanda umunyamurenge uri ku isi yose agaciro kiwe nuko aho yicaye umunsi afite aho yotaheje icya kabiri hari ijambo ejo bundi natekereje riransetsa cyane wari uzi ko abantu bari bamaze kugera ku rwego y'abafite inzu mu Rwanda y'abafite akazi mu Rwanda y'abafite akazi Bujumbura afite amafaranga ishema ryiwe kumva kuko yohamagara se na nyina ngo bave mu Minembwe ngo baze kumuramukiriza iw'abandi tukiri aho ngaho ejo bundi aravuga ngo yagiye mu bihugu byinshi araja muri Amerika araja muri Israel ariko ngo yagiye mu Minembwe niho hantu honyine yumva ko atashe yumva ko ashobora kumanuka umusozi yumva ko ashobora kugenda mu ndego nziza yisanze rero abanyamurenge turabizi nabo ko badukurikirana warubize yuko abantu bahamagara nk'ababyeyi babo bakaza bakabana niki rero ushobora kubwira abanye babyeyi basigaye Minembwe nubwo baba bafite abana bashaka ko babasanga niki ushobora kubizeza ko uburyo bashobora kuguma mu Minembwe bitandukanye n'uko bashobora gusanga abana babo bari ahandi hantu ahangaha basa nkaho keranije mu kirambi cy'abanyamurenge bose ku isi icyo nkubwira ejo bundi nari mu Minembwe bateye mugahwera mpari batera kabingo mpari n'amahoro y'Imana bazavuga ati nubwo nopfa kagwa mu Minembwe bakanda siraje kukiziba karuba mpamvu amaraso yanje utakabuza basanze izindi fura ziri mu ijuru zabasogokuru n'abandi cyo shaka kubwira niki ababyeyi bari hariya ni intama zazija mu ijuru ese reka mbateho n'imfa bari mu kuza babajanye ko barasanga abandi ibibazo dufite ubu nyine nitwe tubyitera bari no kurusha basigaye nk'umuntu uhamagara se ngo nave mu Minembwe umugabo w'umusaza wakuriye mu Minembwe akurira ku isambu ryiwe akurira ku murima wiwe akurira ku nka yiwe bwa mama nave kukiziba ngo aza gusange mu Kanyosha hani Bujumbura ahantu azego yitegereza Tanganyika niyo mpamvu mukona n'abasaza bacu bari mu kuza bashikanga benshi bakagira trouble mu mitwe bakanapfimburagiye kubera kuko tubakura mu gihugu cabo Imana baremeye aho basenga Imana bakayikabaka bakayibona vuba vuba ubu ijambo riba mu biri bibiri yareze rivuga ngo igihe abayuda bari baburo abantu b'Abarundi baragomba baririmbira indirimbo ziwa Yerusalemu baravuga ngo iyo Mana twahagaritse kuririmba titwosura kwiririmbira turi iwanyu kubera izo mpamvu twafashe inanga zacu turazimanika ku biti kuzogeza umunsi Imana izadusubiza Yerusalemu twongere tuyiririmbe twavuye mu maboko y'abayuda y'abibaburo se pourquoi rero ababyeyi bari wacu ni bagume mu gihugu natwe abari ni dusuye tugarure valere zacu zaho twavuye nabo turibo umuntu yumva ko gaciro kiwe atari gukura umubyeyi we kwitonda ahubwo gaciro kiwe ari ukuvyo yagiye iwe gasanga umubyeyi ese umuntu yokiraho yobungisha se cyangwa yobungira se
njyewe ndibaza yuko abantu badukurikirana wenda bashobora kuvuga ati twebwe tumwumvisha ababyeyi bivanye n'ibibazo biri mu imurenge, ariko nanone tutibagije yuko hariho abandi bantu benshi basigaye imurenge nubwo wowe wahungisha ababyeyi bawe hariho basigaye. Rero wa wundi wibwira yuko ari uguhungisha umubyeyi wiwe intambara n'ibindi bisa n'ibyo, niko ushobora kumubwira, kubera ko hari abandi basigayeyo nabo bafite wenda abana babo ariko bamenye agaciro k'imubiri icyo ari cyo. Ureke nkubwira n'amateka ndayagira magufi kugira ngo yumve neza. Isiraheli nibwo bwoko bw'Imana, abayuda nibwo bwoko bw'Imana. Isiraheli ni ubutaka bwabyaye Yesu Kristo niwe yavukiye. Isiraheli nico gihugu ca mbere cyahuye n'intambara zikomeye ku isi. Isiraheli nico gihugu gifite amateka mabi ca mbere ku isi. Isiraheli nico gihugu c'akarorero ku isi uyu nyine yagaze neza. Abanyaziraheli iyo bazanye no jambo gitwa mwaramutse. Iyi mwaramutse cyo twamagarana sindamukanye yo mu mahoro n'indamukanye mu bibazo. Mwaramutse yabaye yegeye itire bicaga abayuda. Utafuye mu gitondo akabaza mugenzi y'abatafuye bakabaza ngo mwaramutse mwabonye mubyukaho, akamubwira ati twabonye turama. Barapfuye miliyoni 6 z'abantu, ntabwo turafusha miliyoni 6, ariko igihe bahunze bakaja muri Europe nasiyo zinerekera ati mureke tubatorera igihugu tubashiramo tukibaheze kibe gakondo ya mu gituremo. Bari bafite parti zibiri, bari bafite abo bita ngo n'abasioniste bavuka ku musozi wa Siyoni, bakagira n'abo bita ngo n'abaorthodoxe bari bemera inyigisho zisezerano rya kera cya Mose. Ibo bakavuga ngo ntabwo busubira i Yerusalemu kuko Yerusalemu kigali Palestine, bakavuga ngo twosubirayo Mesiya ataraza kandi Yesu yari yarapfuye yasubiye mu ijuru, bizera gundi Mesiya. Bakavuga ko bazasubira iwabo i Yerusalemu ariko Mesiya yagize gute yaje kwima ingoma. Ariko Isiraheli baravuga ngo nubwo turi mu mahanga titwohitamo ikindi gihugu, bababwiye guhitamo Uganda, South Africa na za Tanzania. Baravuga ngo twebwe turaja mu gihugu Imana yasezeranye sokuru Abraham, dupfe dushira dutaha twunguke dutaha. Kugeza aho abayuda batashe ngo bashike iye muri Palestine barahatura. Turki n'Ubwongereza baravuga ngo nta munyeziraheli wemerewe kubaka inzu, aza yubaka inzu niba umucinga mu ibomora keretse itegeko gusa dutanze. Inzu ifite igisenge ntimukayibomora. Byateye abayuda kubaka amazu nijoro, bwaca mu gitondo bagasanga iziri igisenge bakaba baratura. Kugeza Isiraheli bayibyaye muri ubwo buryo. Cyo ushaka kuvuga ni iki? Iwabo w'umuntu harakuruta iwabo w'umuntu ikikwemeza kuko ari iwanyu nuko umwanzi aza gusanga iwanyu. Iwabo w'umuntu nuko usheta amaraso yawe akumva kuko aguye iwanyu nibwo bagize agaciro. Ntabwo uvuga ngo ndahunga igihugu mwuje aho uhunge. Turi mu gufusha abantu muri Kenya, turi mu gufusha abantu i Burundi, hari abo badapfa. Wote igihugu cyawe ngo utinye gupfa, wowe uvuga ngo ndahunze ngo niho ndapfa, wowe uvuga ngo mpungisha ababyeyi ku itongo ngo niho ndapfa. Kuri mu kumuzana ukamukura mu minembwe ukamuzana ashika kabira akarwara kubera kutamenya kirima ukamuhanga kandi wamungishije intambara kandi agapfa gupfire nabi. Nta muntu useri mu kudupfira neza, bari mu kudupfira nabi bose. Twebwe twakagombye kumenya ngo ababyeyi bacu hari abari nizo nkingi zidukomeza, tukabarekera hariya tukaba twurira indege tukava muri Amerika tukava mu Rwanda tukava i Burundi tukava muri Kenya tukaje kwasurira ku isambu. Ejo n'umwana wawe nakura asubira iwanyu mu itongo akibuka igituro ca sekuru musanga aho ngaho, ariko ufashe se ugiye kumuhamba Kabgayi, ugiye kumuhamba Imuyinga, ugiye kumuhamba he, uzoza ukura abana bawe imurenge baje gusura igituro Kabgayi bagisure nkande. Ejo Kabgayi bazokigomora bahamba umunyagihugu, uzoza usure undi muntu mu cimbo ca sogokuru wawe kuko nubwo butaka subwiwe uzomuhamba nyameza ni bahamburuga bahambagire igihugu cyane cyane. Ariko wibuke kuko Nehemiya yatashagiye gusara ibituro by'abandi. None se ubunyina ko tugiye kumara ibituro zacu n'abasogokuru badusengeye bwaka gihugu baririye kera gihugu tugiye kubimarira mu mahanga no gupfa kwabo ko turafata ibituro zacu tukabihungisha tukabiza. Erega n'ibituro zacu bifite valeur mu gihugu cyacu, ariko ko turabifata tukabazana kubahamba mu bihugu bitari ibyabo. Wibuka ko Yakobo yaranze ngo nimuje no kuva muri Egiputa amagufu yanje muzo yikorera muje kuyahamba mu gihugu cyacu, ariko twebwe tunejejwe kuko muzeye wo mukura ku itongo ngo kaza kumwihambira mu gihugu cy'iyuri nawo mu mahanga. Michel usobanuye ibintu byinshi, ego n'abantu bose bagomba kudukurikirana. Tugiye kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko nanone mu minembwe tujuru niho twatuvuga haracyari abantu bahagaze neza mu bibazo
bagenda bahura nabo pe importe situation barimo. None niki ushobora kubwira abantu bo mu Minembwe ubaremesha? Hari abantu benshi bafite imitima yo kuza bivanye nuko abantu benshi babasize bakabatererana, ariko nanone niki abo bantu ushobora kubabwira kubihanganisha kugira ngo bakomeze babe mu gihugu natwe tutakirimo tuzogende tubane nabo imuhira? Nje iyo ngeze mu Minembwe ababyeyi bose mu Minembwe bamenya ko naje kandi ntaco nazanye, kandi bakanezezwa kuko bambonye, kandi ngaheza kubora abantu bose bakanezerwa. Ndakweza akarorero umugabo witwa Dr. Lazari yaraciye muri Amerika, niyo yarize ni Dr. muri teology, yari afite akazi keza muri Amerika, yaragasize ubu nyine ubu tuba tuvugana Minembwe yashitari intambara niya aragenda yumvisha abanyamerika ukuntu Minembwe ari nziza, kugeza aho abazungu yabumvisha abazungu babumvira Minembwe. Ubu hari abazungu babumvira mubizi kubera Dr. Lazari ari mu twatuvugana nabo ari mu Minembwe niya icyo ni kimwe. Ice kabiri dufite aba evangeliste birirwa bibwiriza ngo nabahanga mu kubwiriza, ngo nabantu Imana yishura ijambo ry'Imana, ariko bari kwirirwa bibwiriza ngo niho bicaye niho irobe mu dutatu, Ikigali mu kane, Bujumbura mu gatanu, bagize akazi rimwe baro bagira n'iyingana ryo bari rifite risanzwe, bagira n'igitaramo c'iposho, bakirwa bihumuriza bonyine nta wahuye n'ikibazo, kandi bafite abantu bo guhumuriza. Ndabwira abavuga butumwa bagenzi banjye nibagende baza bihuza nyuma y'amezi 6 bazamure igiterane wacu baje guhumuriza ababyeyi, kuko umunyamurenge buri gahumuzwa n'ijambo ry'Imana. Icyo ni kimwe. Ndabwira abafite impano z'uburirimbyi abaririmbyi dufite bazwi ku rwego rw'isi baza bakora kako y'abanyamerika, abanyamerika baza bihuza baze ku gihe cya Haiti bakihuza bakaje kuririmbira bakaje guhuza abantu mutima bazamuke bihuze nk'abaririmbyi 10 yaba ari abisi yaba ari abidirimbo z'Imana bazamuka baje mu Minembwe bagahita twaje kubahumuriza mu ndiri bashike banatware n'imfashanyo. Mbwira abafite izindi mpano nko kwanya abajournaliste nimuzamuke muje kwitera mu Minembwe mushike mubwire mubazi ibibazo abantu bafite bababwire intimba bafite mubahumurize. Social media zizamuke buri muntu wese impano yo afite yumva kuko agomba kubanza kuzamura mu Minembwe akayisangiza ababyeyi akayisangiza igihugu. Mugabo nashaka we arahahira ariko yibuke kuko impano yiwe ikeneye kubabyeyi. Bwana Michel uvuze neza, utanze urugero ati abarinzi barashobora kugenda bagahumuriza abantu bari mu Minembwe. Hariho abantu benshi bibaza nk'aba diaspora niko novuga bagafata ibintu imfashanyo bakohereza mu Minembwe bakibaza ko ibyo bintu bihagije. Ese kuri wowe urabona bihagije? Bafite umuntu ufite nk'uburyo ashobora kugera mu Minembwe ariko akabona ntacyo bitwaye kugira ngo agere mu Minembwe, akabona ko ibyo yohereje ari byo bifite agaciro kuruta presence yiwe. Ubibona gute? Yesu Imana njyerenane gutuma umubiri mwisi nguzi udafite Yesu. Imana kugira ngo ikure umuntu mu byaha yari arimo imukure mu kaga n'ubabara umuntu yari afite. Imana njyerenane gufata umubiri wonyine uzira icyaha ngo utume mwisi uwo mubiri wawujane ngo rigota bawubambe itawushize mu mwana wayo, ariko kugira ngo abantu bahumurike ziramvumye zibone zi Yerusalemu baturumayo n'abandi baraza bazuke, umwana wa Irazuke, umwana w'inainavu azuke. Nuko Yesu yaje muri wa mubiri. Amafaranga utanga uri muri Amerika, amafaranga utanga muri Kenya arakenewe cyane. Imana inaheze umugisha bayatanga bose, kuko nageze mu Minembwe twari tufite abana barenga amajana ngahe barwaye bwaki, ubu barakize. Mfite akavido zo muri nakakohereze abana ko barakina babaye bazima kubera diaspora hanze. Ariko ikintu kiza gifasha umubyeyi si umwana yari yifuza kubona umubyeyi ukeye, ariko umubyeyi yari yifuza kubona umwana cyane. Umubyeyi nta ifaranga azakirese ni byiza, ariko cyane igikenewe mu Minembwe ubukenewe abantu bafite ni presence y'abantu. Tugere ku bantu tubaheze kore tubaye nabo turane nabo dusangire nabihinga rimwe niturangiza cyo dusubira inyuma cyo guhaha, ariko ababyeyi batubona nico dukeneye. Ababyeyi batubona dutahe tuje muhira, nta muntu uzukunda hatayaje. Abo bana tuba dufite ama vacances yana ufite vacances waravukiye Burundi utarakora uri mu kura vacances ukaje Uganda, vacances yose ukaje Tanzania, iso nakuriza indege uziwanyu mu Minembwe ushikuje gutoragura uje mu bigori
nyogokuru agutuma uje kumukurira igitaka umuhomera inzu niyo vacances ureke kwishimira ngo wakuriza indege nguje Kenya nguje muri Amerika iyo si vacances ni ugutoromba ni ukurigita ariko vacances nyayo nukwiga ukabwira papa ati nditike nje kwitongo ushikukenyere uwo musatsi wawe wanduza wawe ikorera ingwi wanduza wawe ikorera igitaka wanduza wawe ikorera ibigori iyo niyo vacances yuzuye. banyamurenge kazi murakoze tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko nanone tugiye kubwira Michel atubwira ikintu ashobora kubwira abanyamurenge bose badukurikirana kandi nanone ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo rero muza mukomeza mwumva ibyo agenda adutegurira. Ni byiza kugira ngo mugire icyo bita partage abantu nabo babashe kumva ibi byiza tubisanze ntubyigumizemo wenyine oya ni byacu twese. Michel tubwira ijambo rya nyuma ubwira abantu ku musozi w'iki kiganiro hejuru y'agaciro k'umuntu ufite umugira. Abanyamurenge twese turakishijwe ko tuvuga ariko ibintu bigaragaza ko umuntu Imana imukunda ari ibintu bitatu. Icemeza uzobwira abandi bantu muturanye abanyamahanga muturanye ko Imana imukunda ni ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni ubwenge. Iyo ufite ubwenge ni impano Imana itanga ku muntu ikunda. Ikintu cya kabiri ni urubyaro. Iyo ufite abana ni ikigaragaza ko Imana igukunda. Icya gatatu ni igihugu. Abanyamurenge ubwenge twarabwungutse twarororotse igisigaye rero ni igihugu. Imana ibazumuke. Rero turabasaba kugana imurenge, gukunda imurenge, gukorera imurenge, twakoze cyane.